Umdi Bashnyambak Penjasliang Rupa Premium Meghalaya Ki khubor ka Batesi TV ka kam da ka Mahindra Powerwall India's #1 generator Pinlat ka khuslai lahamiat nishai spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai MLA Barem ka Maulai constituency wa proses ti sokmi ulapan pa bulha banyai budde ni ki scheme ki bom pat yo ya ki baula ai hakapor baudang long MLA jong ka constituency ulaong ba ki don gishnong ki school ki sports club bat ki seng samla ki belapan tip shu ya ka jing bom pat yo ki scheme bala ai hakapor jong na preng kini ka de St Francis DRCC High Secondary School kabadan hamaulai kentan masar kelapan tip shu ba ka MLA scheme ka baulamang nadu usnam arjar puar kabakot sanlak tengka ban penkai ki kamera kelas jong skul ka skul kadang yo tang shiteng kata tang arlak san phoja tengka henry ya kabasa pat kim pat yo setia hadu menta Mario jing tip holor kaniu ba sau kemiu la bud din bat menta kani ke skul kala yo odot ya kapisa kabasa baro kabaula IT ya kashiti mang pisa hakalai trek ujilio arja usan hakakti u principal u brother Sylvester Lugun Habai day bakane ba sauk me lapan pawe ke jing susi bat ongru bakum ubrio ubajuyai syakri pat ba kasnong on omla ban supet bat susngap ya ke jing e jogi pat ba sauk me lakan tu ya ketnat PWD bahkan pentri kamno ikam na bagi kontraktor kila dep tab ya ki call deposit nak benta ke jing pentri ya ke project ha kasnong nong pedeng nong lum bat ha jayur hani ko puan matang dan bat brother ni po jongka school St Franciscan Secondary School no? Hay now higher secondary. Matakal dika St Franciscan High Secondary School dan brother principal. Dika jiwan jonga hani ko po mata banikin do ya brother nomor ba aus dem barang ko family aus dem kitu kisna madep maka dan we order ka bang ai ka long siya. So brother principal aus dem ako ar jaka extension the classroom wala sanction san lak tingka naka MLA scheme jonga di hadir mengamlong Malaysia usdam aku pulai tekadang kability na kaliang jonga kalong ba na kaliang jonga kalong ba sanction order ka mga sanlak ang kability kalong ba na kaliang jong ka sarkar ka dependet kita sanlak ay hindi ka masumusi kalong na kaliang jonga kalong ba hadir mengalay okbor na iwi ni panok jingi bahika ini school yang baka Bo ada pi ai sa school jingi arlak sanlak ngi yo arlak sting di nakaliang jonga na sekolah sulingo martulu kala banlong ba sanction order ngala anat du stem arjar aku kila draw pi saw aku aril do sting arlak sting ba sa de ngala kwenti bila draw dei kalau ka musi matala ya hadu asnem live na tam kalau nakalian cuci padio yang bisa kemasak saat nak sting. Jadi mengenai hadin benar nakalian kejonga kalau bahasa tip maka sekolah padio full amount yang kalian bisa anak sting. Jadi nakalian kejonga himar marilah persiang berbudin banyak kedua kalau bat nakalian jong saya di department man kerpan eki kalau bahaya tapi ya ka amount ke bah ni milisi bujung ha kapor jonga. Aku tu ban ai sanga kalau bah kendelis no full di hadir mulai kendu om tang ini ke sekolah itu pi baka final payment ke sistem lebun ke sekolah pemula ke sistem final payment kamu mud kelong hisu tu mata kelong hadir kelong ngamlong Malaysia kalong asnem tam ngamlong Malaysia mata di asnem tam kamu menang anak ti baru di sekolah kedon ki sports club dong seng samla kedon snong ki pa full amount ke bangang ai jadi balai yo itu na yang cuma hingga kedua kalau bat di observe kepada jong school department kerpan iki bakin release no mentah ya buka MLA scheme ke beri hak jong ke bang lakut house nem arpo pulai hi kebot shoban declare ya ka result akum tu kalau arpo pulai hi nang day tu buat shoba result election ke long arpo pulai abang declare so kebot ngam long show yang lapan slow iki bangala kon pau iki kalau ngai berfungsi long tamu belum Malaysia mengaruh ke scheme beri jonga kalau satu formal ai segi siapa omene kalau segi school segi snong segi sports club segi singlong kami segi sing samla kalau amount ke beri ke jonga full amount ke pelaj kita sokomen bahini scheme mentah kala ai
kin ai ko ada kum tu bar la asal ko ada kum tu wala plak ni bisa amount full amount unlock stay de ko ni ka sanlak ko la sanction sanlak mata ko sanlak de ka banga slay ka lom ta ka long balay habusun po do asnem tam banyo yak amount ka basa baglo basa ka long sa lak tam de ka pan pau hi bisu su ka long ba sisin bomlos ni pat ka long de ka so karo ka long gele jai Jika ia kemudian nampak baca mulai, buat ngamlong Malaysia, ni nak liang jungai hi pesuhu, apa kadang persiang hi bangan ki yang besar, na persiang hi bandai kenduk besar ka, dan persiang hi kenduk bagi officer, ban kerpat di kesini fair beri mulai, para kerja kepuar ban kerpat di kiri bak pisah ke badai jong pisah ke badai jong ka, jika sekolah ke balasang selima dan skim jungai ban lain, kalau kerpat yang sorkan, bagi dan skim yang nak liang jungai kalau mulai. Ayo sanction nak berta kesurok pundi kawai ke dia apa buat nong pedeng nak dapat ki bahkan sedang no ika jaga surok buat nong pedeng ka bandang kalian junga kalau ngala le sistem berpenyo sanction tahap po jong beli junga ka bangar ka long ikelti apa umjur ko umsing bang yong par ka balai pede ka long ikelti ka ya kan di slap covering ka bede apa jong hundi apa manulum hang te apa lat skun tikdi lightly gidi scheme ke ba ngala sistem nak kalian junga Pangalet pindi kendu eki dak bagi jingrim nama bagi di skim ki banga la penio sanction nak kapor jonga kade jonga ban pudin to lam long shu ande ga kwa long ba nak liang jong ki nong mikmat ba mentah kin pelem ke maka ni besa kalau sanction la yo astam budin mansna tingim de ban ngim de ka nak liang jungi bangin du ai ya ka sanction ka ba nak liang soka ka ai menswa ha kapor jonga maka di ka benta joki du bagin budin nganga pisngu ko kan ka kam ga bangite mangi kamdi ka kemasuk kamdi property juga ada property juga ba mensua hak por ba sterling hak por ba sterling sanction ba sterling ke dia ba sterling kemudian mengapa dia betre tim dia por jangan iska por ma found por ma do ngile kum tahi along ba kadi di kos proses kum omen ya brother principal tu along ba nakaliang brother principal la simti kum principal bermai dia on continue ya ka proses ke ba brother principal berim ba yan dia suka ni di konfirmasi proses, bat kebaka kubor nak kalian jungai kebak jomulahi, nak kalian jungai gendang tray, gendang kit, gendang ba, di pai juga mulai konsensi, pada ngiskem kelong ba don bun nak kalian jog sinong di school, di nak kalian jungai ai minta sanction tu por, empat yo ya ka full amount jopi, tidak begitu ngalong bakloi ban pendiru yang tak school jopi, di sinong jopi dan ni gigi berokok, tambah penyo amount kebala sanction hak por juga.